và nuôi gam tin ông cụ kitcha te ho zo sin bon chaw vin ni thap ha thado zuni simli Wednesday ni khuin zong ni thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Konsakhul village authority hon zani zuni sim thum ni khochun hilchet na clarification kharin sodovin United Naga Council Working Committee hoto Sadar Hill Chief Association Sahilca hon achi sa zuni sim ni Monday ni khwa Kinoptona agreement bolotcho Konsakhul village authority hon kahema sa povitin na phungdo vi sule Konsakhul village authority hon se na wachun sudabang kyo to na ding thu ho se khom na ding chun ke ho e het sa povin do zong e dong povi naga nam mi khat hinin phatsin United Naga Council UNC chunga ta san na lin ta akinein gamle na mading apan la na ho kata san jingwin chutia kata san na ho cho ke ho ding in gimna legen the na beb ding in ahungum do tai aji cho achi sa January ni sim sagi sang ni le som ni lenga ni khwa kanu mai ho chunga kilom no ta cha lo ho chunga kalung no mo na ho be lo lain achi sa April ni sim nga ni kho chun ku gi thinoi mi ho le thal choi volunteer ho khansita hon ka khusung hen bulu kirwin ka chungwa thil sil thung ho kalung sung wa pona ta jing na lai hitin zong Konsaram village authority hon phongdo vi chuchi ki boin aung ki pat na chu gam thu hin gam nei di ta ka hiwin Konsaram ko mi khon kadin mun ka zom jing dio ka khelo hil diu hitin zong hin phongdo vien sule NSCNIM lubu th mui vainan sei naga te gam sung in chi khat jing zong ki phalo hil ding hi tia sei cho Konsakhul village authority hon kadin pi jing o hi chuti hi ji chun hi chi thu ho hi United Naga Council Working Committee hon naga ho ma khoding gel na agel phat ki wa thu thu na sim diu ngai hi tin zong Konsaram village authority hon phongdo vi All Naga Students Association Manipur an sam ho lam kai na milong hon border fencing do dal na le free movement regime FMR avela koi kit na dinga ki phin na Abol cho zan hi chun an ki chaitan ahin la people's movement mi pi ki phin na chil hajing na lighting hi tin zong an samin hin phungdo thaw vi an sam to gun noya senapati muna government office kha apang senapati district students association volunteer hoto superintendent of police SP senapati kinotu wa boina sangta thun na chungchang thu a senapati district students association of president Salomi Tony Kitipan media homa sangin su thina hin bolin suchi thilso cho SP party mo chanin SP pan agar ho chu thuapin kiphinna bol student ho cho meithal alot khumuwa meithala adoywa SP pan su kichat sading agodji a SP pa gari cho anki son thu hitin SDSA president pan phongdo e Senapati district students association president pan SP pa jing se jong hilovin additional SP law and order zong thi mo chanin SP to ki thu in student ho chonin panal hlonitin phomosa naw thu ho in phongdo win chule SP in ngai dam athum ding le additional SP law and order chu nidan som litigate sungin transfer bolovin tin SDSA president in dimana boli All Naga Students Association Manipur hon ki phinna Abol chu boina na sata umlo hilin munna ho an chi thain ahila senapati muna boina athun chunga All Naga Students Association Manipura Vice President in Nomo Sana Thuho Phungdo E Senapati Munaum SP Office Zong SDSA Volunteer Hon and Zep Sit Pevin Office Sungcho Glasal Ho Thangde Hill Jing in and How V In Yagam Sunga General Sensa Sangni Lesom Nil Khat Kuma Ladingan Cho Alalo Nungo Kumli Zovin Government of India and Census Lading Togon in Semovin Aung thong ding Mars ni sim khat sang ni le som ni le khat ni khole National Census to ka census la khom ding agodo hitai Jammu and Kashmir gamsung Ladakh gamsung le Uttarakhand gamsunga kumkit October sang ni le som ni le gup thasunga General Census la pading agodo hidanin kisein chule state le UT adang ho awang Mars ni sim khat sang ni le som ni le sagi ni khuwa la pading agodo hidan jong phongdo vi Sang ni le som ni le khat kuma General Census India gam sunga la dinga cho COVID-19 ji an la thelo hidanin jong ki sein India gam sunga General Census an kila ana anuka pen cho sang ni le som le khat kuma General Census an la uchu hitan population crore le som ni le khat an hlinga hitai Manipur High Court in Thuilet le Munchim Sunga
so motu cognizance allow vin case research boltaw v Manipur High Court a research journal in member secretary Manipur State Legal Services Authority akona information amu ho pansatna na nein suchi toilet le munchim landslide chungchang thu hot so High Court of Public Interest Litigation PIL research and boltaw v High Court bench akona Judge Mini Chief Justice K Somasikharto Justice A Bimol Singhen Respondent mi somli letum ho hinga notice an sodo vin Manipur government thakhela chun Manipur Chief Secretary PUVin Sule Union of India thakhelin Ministry of Home Affairs Secretary chu notice PUV chuchi public interest litigation PIL in adai PPN chu hile toilet zile munchim zia hesu gen theitu ho panpina dinga avekol ding aboi pi ding khat sim do ding chu adai sa PPN khat hi Manipur State sunga toilet zia athil Manipur State sunga toilet zia athina tu chu meilhei pasal khat bo ahin ahila Mizoram gam sunga toilet zia athina tu chu mi nga thing a hitaw vi India gam sung bo hilovin Myanmar gam sung Kachin State hub sung mun tamta adia mitchina township sungin zong tuyalinin in tamta an chube aiyar wadi lui pia long lud mai khale malikha lui dung te ni chu bu a zu be se zin tui an lung ledin avela mitchina township sunga in tamta chu tuin an chubhil jing hitai Ukraine sipai hon Russia gam sunga Operation Spiderweb achi hla piwa Russia te fighter jet so bom khina van leng ho fighter jet som lil khat su sit pi nong vin Ukraine sipai hon Russia le Crimea ki kom tu ne dinga Russia government in sim do Crimea le south kilometer som le get vela south cho athum becha na dingin anabulu ki do vi Ukraine chu chi le abulu cho athum becha na hitai bom hata mangcha Ukraine sipai hon chuchi leichu tuinoi langa kona anbulu ahin bom hatta apoke na chun lebulla hon su set hidanin Ukrainian phongdo taw vi Ukrainian chuchi Crimea leichu sangni le somni le ni le sangni le somni le thumkuma khatbeichi anbulu sauna hitai chuchi Crimea leichu Russian ne le cha chule sipai hole galman cha ho pulu na man cha hi ji chun Ukrainian su set pi trading a good jing o hi tula junla chung akichai langa chi thading North Atlantic Treaty Organization NATO summit na pangdingin North Atlantic Treaty Organization NATO in official te in Ukraine te chu invite hin boltaw vi NATO gam vai pu ho chu Netherlands gam sung he khopi akimutu ding hiu vi chuchi NATO gam ho ke holim na kingun chu aung hlung ding junisim somni le li apar junisim somni le gup chan chi hlading hi Russia Ukraine chunga gal a hin bol ji uchun NATO gam hon defense budget kalsa beding atiu chu athu pipiana saying agor hidanin zongki saye North Atlantic Treaty Organization NATO in Ukraine te chu security guarantee apina dingo ven bina pina dingo vien Ukraine President Zelensky nge na bol jingin ahila chuchi Zelensky nge na bol chu Russia in apalo hil kido hi ahila Ukraine President Volodymyr Zelensky in NATO ho akona security guarantee athum chu Russia in apalo be akid hi Russia le Ukraine palai hon Zanima sa Monday ni khochun Turkey gamsung Istanbul khopia khion an nei ki ruvian ahila ceasefire nei na dingin thuru na simdo zo po vin ahila gamtenin sipai sungkul tang ho atam thei piana ki hetu na dingin wang Kinoptona na bolu vi Ukrainian condition be hela Russia to ceasefire nei ding him kham bowling ago cho Russian apom pi provin hisang chun galmun frontline mun phabeb ho a ni thum sunga ding bovin ceasefire ne hi hentien Russia palai ho na pangcha khe ovi thuso oi chan hin ke chai tai thuso ngai ho zo si na bon chawin mangpha